Thousands of youth supporters took to the streets of the ADC headquarters on Thursday as the YTF, the youth wing of the Tipra Motha party, organized a massive bike rally. The demonstration served as both a show of organizational strength and direct rebuttal to recent accusations leveled against the party by the BJP. The atmosphere in Khumlung was charged with energy as bikers carrying party flags and chanting slogans navigated through the heart of the town. The rally was led by prominent figures including MDC Ganesh Debarma and senior leaders of the YTF, who emphasized that the event was a peaceful display of the youth's commitment to the Tipra cause. The rally was triggered by a recent political firestorm. Following a large-scale BJP gathering in Khumlung, BJP leaders alleged that Tipra Motha activists had systematically vandalized their party banners and flags during the night. In response, the YTF organized today's event to clear the air and inform the public about what they described as a politically motivated smear campaign. Addressing the gathering, MDC Ganesh Debarma dismissed the BJP's claim as a fabrication. He asserted that the opposition is attempting to create an environment of fear and unrest as the TT-ADC elections draw near. Khumlung Dugmali Hatigana Jata Chini BJP ni party office inauguration nungmani adina Mukhyamantri Phayai party office inauguration khaika bongni panda kasang kasangken paikha paimani pore jangor saiman je inauguration iya sini sikangna salsa sikango je orane chini media khoroksa chini bor munang Ashish bo bujakmani abna tuyai Khumlung amche belai ke mane tung kaja khaike kabang ma news logon nugui tongmani obone pore bo jara taisha Tipra Motha no beri BJP ni party of flag banner sabayu hnoi jeta tayo choma ke atongko khlaiai tai chini borom gunang Somir Debarman nogo humki rogruikha abno tuina chung tabo oroni joto borok taisha wan chuklaiai oro chung chap laikha je or jagawa chung bike rally khainai bike rally khaimane karon ka abono chung area borok kuno atongko tangde oro tabo Tipra Motha ni yagono je joto kichu সম্পূর্ণ বেরজক tong area o joto kichu tongchangno nosto khainai rokno jodi obai khlaikanga borno chung sotorko bani ro tini tongchangno bisinde bike rally khlainai oro mungsabo no kebang mungtonglak bone bagane bike rally khaiman bisinte na joto lukro khaika jara Khumlung amche tongnai rokno borno tongchangno halok sipcharane haikai kuno atong kongia oi kusang Khumlung area o tongnan bagane tinin je bike rally khlaimane bone bagane che tinin target chung wan chuka chinara chung je local ni joto yu dongno kobuman pore busuk tamo saimia chung busuk bike na ga tamo chung jara chin 1000 above obai ke chin taw bike taw ge jara arrange lai ha ke joto borok phale tamo bone bagi tamo nai chung saimia phiaba chung oson chin message chung jara je tongkusang no nosto khainai ha ga jara duskiriti gari omai ke area no jore gunul gai nosto ga atong assist khainai borno sotorko banno jodi omai tai oche jodi omai dong gai borno chung omai ke bai ke nngoro Khumlung tongkusang no nosto khaina bone palta jawab ran bagana chung tiarnan bagana tinin che bike rally khlaili dong. YTF leaders echoed these sentiments, strongly condemning the BJP's allegations. They argued that Tipra Motha has always maintained political decorum in Khumlung and that recent vandalism claims are a tactic to distract from the core issues of the indigenous people. বিশেষ খাইয়ে চিনি আং Khumlung পাট মান্দাই তাই চিনি টাকারজলা ওখান থেকে সিগার আর প্রায় 1.5 থেকে 2000 বাইক তোমার জন্য সিগার জমান যাক যদি Khumlung আম থেকে কাইসা পিসফুল বাইক খাই থাকি দংছিন YTF এবং Tipra Motha তরফ থেকে
abon main chin ashi mungka noro jotono saimano humulung amsayo কয়েকটা দল আঙা দল বং ফাথাইয়া আমর ফাই যিনি খুমুল প্রায় আগিব নুখা নরস আম নুখা যিনি খুমুল আম চায় যে পিসফুল নি দং মানে যে শান্তি নি দং মানে আবনো নস খাই নাই দङ বর আম দানি কে বং বসাং বং নাসি মুখা বং বসাং যে এডিসি ইলেকশন যেব जों আবনো जों তিন নখরং না কাছিন খুমুল আম তেন বর মাস মেস রাম जों নিছি ন বাইরেল বিসিংতে তাকতে বুকুক সং বই খুমুল আম চাইনো peaceful শান্তিকে তরনা এফানো जों তেব্রামো থারো जों वाइ टेब्रो जों दिनाव एक मेस दंनाय खुमुल आम चायो जों दिन शान्ति बाबे जों बागेलि खायै अमनथिनि कलकाता मुं दंनाय खुमुल आम चाइनो शान्तिके peaceful तनांथों जों नासि मुसि अंकासिया दा केसे कक जों और नगै दङ किसु और सामु हामे खायै रक किसु और जागा चिनि जार तेमो दाखाय दंनाय एबा सिङाव जागाव जारा दिनाव जों सापुटार बंनबो नगरवा हाबै हुमकि दुमकि आजि जों आपला सिरि दंल दर नु खनाव जों खरस ताखु अजा प्रेस मिडिया बजन बर फियगलिया गोबां नासि मुं तामो जों अबो सारामु संगो नरम साबदान दे जों रेडि दं हासे जों जे खायना चेंनाय अरे कि केमा बाथागला केबो जों दिनाया चिन नासि मुं अबया ताचिन पार्टी नासि मुं अबया चिन बुगा नासि मुं अबया जों माय चिन तिबासन हामक्राय चिन तिबा दफना हामक्राय फिया बर नाय दङ अजा खबरना बागे एकटा मेस न जों सिगा रेडि दङ और देश থেকে 2022 ফাইজাক जों मजरी चें खांगे और किन्तु ते बाथा मुं दंलाय गेला ताखुसं आबागे हुसिया रंदे ताई खुमुल आम चाइनो शान्तिके तंदे तराय न सखायन तना जासि हामबाय दिनै खुमुल सिन्डिकेट निसिमबो सुदरा बाइक रेलि दंना जों और चिन खुमुल सार्केल पुरा प्राय और खुमुल एरिया दं माने जों मन पुरा कभार खायनाय ताब जों सिम चेंगै जों ता जय गोविंदते कला बागानते दसरामते जों एन ताब काटंबे हाबो जों हनाय তিনি 11 তারিখ ফেব্রুয়ারি 2026 মসং খুমুলুং সিন্ডিকেটো কাইসা বাইক রেলি খাইয়া নাইমানি সিন কাইসা নাহারমু আবং কা जों साइमन ताबुक अ जे जों ताबुक जे बाजै तमन अ जागा आंका सिनि टीटीआर सिनि हेडक्वार्टार जों साइमन अबो खुमुलुं अबं का একটা পিসফুল জায়গা अ জায়গাও কিছুদিন রমই কিছু বড় রক অশান্তি খাইয়া নাই তমনি আবা আগে जों একটা পরিস্থিতি নুজাক তমনি আবনো जों टोटली जों आबनो सेलेंगो তাই আবনো जों केबांगानि बागैनो जों तिनि अ जागाव एज ए तिप्रामथा बुबाग्रानि वारियर्स इंग्लिश जों तिनि अ जागाव सिनि तिप्रामथानि जे जत वारियर्स कुथुम लायनाय अ जागाव कासे जों शान्ति प्रिनो कासे बाइक रेलि खायनि बागै जों तिनि अ जागा इनिशिएटिभ नाहालायका तिनि अ रेलि खायमानि अबनो कासे सिन नाहारमु जे सिनि खुमुलुं अ सिटिओ जों একটা তিনি সিমিয়া जों पुलानि सिमिनो तिप्रामथा टिटिआरसि क्षमता फायमानि सिमिनो जों चेष्टा खाय दङ बा खायो दङ बा खायो थानाय बुसखांनि सालाबो जे जों खुमलुंनो तेम नायथाव खाय तिसानानि तिनि अ जागाव आ नायथावखे खायना थां तिनि किसु बर माने ओइ सिक्रेट भाबे तिनि बर तिनि जेबे खे अ जागाव तिनि खरचा बर चाइतुकुइ दङ जे खुमलुंनो जे सेकेपनो अशान्ति खायनि बागै तिनि आं बर तिनि চ্যালেঞ্জ खाय साना मुसुगो क्षमता যদি दं खांके माथा मयदानो फायदि हायसि बरकनो नगो थांगि सिक्रिवै तिनि अमायके सिनि बरकनो हुमकि दुमकि रुइनाय कয়েকদিন आगे जों अ जागा नुखा जे अ जागाव किसु बरक 50-60 जन हाय बरक तिनि अ जागा फायनाय पुलिस बाहिनीनि फान बायके बरक बनि साहाय्य ना हइनाय तिनि तिप्रामथानो अनेक किसु भाबे तिनि बरक सालांका अनेक किसु भाबे बरक हिनका बुग हायमा हिनका किन्तु जों ताव बसिनि डिसिप्लिन आबनो जों नारगि दंखौ किन्तु जों जेफुरो जों बजदिन डिसिप्लिन बायरे जदिन थानाय बागैसना बाध्य खालायके आंके नों आं सानाय अ जागा जे कয়েকজনা आ मण्डली प्रेसिडेंट हिसामिया बरनि प्रति आं सानानो मुजुं हायसे खरजाके दङ जे राज्य स्तरनि खरजा नेता बबो चेष्टा खाय दङ जे खुमुलुंनो बाइके नष्ट खायनाय तिनि जदिन आ चेष्टा ना जदि बन्द खालाय आंके जों तिनि स्राय अ रेलि खायनाय बिसिनथिके बारदारनाय जे मयदानो फायदि जों फोरोंनाय सामनि फान दं आबो हायके जों जदिन চ্যালেঞ্জ खायके आंके जों आ চ্যালেঞ্ज तो जों हायनो निरारके दंलाक आबो जों स्राय साना मुजुङो जों दाबो डिसिप्लिन दंख डिसिप्लिन बंग खायनि बागैसनो बाध्यता खालायदे हायसि तिनि अ जागा बाइक तो अनलिमिटेड जों अ जागाव पुलाके 300-400 जना जों टार्गेट फायदोंमोन दाबो आबोन स्राय गोबां प्राय 1000 हाय बाइक दाबो फाय दंख आबोन बागै जों 10टा टाइम रे माने किन्तु सिनि बाइक लामाराव फाय दंखनि खामानि बागै जों दाबो सिनि रेलि स्टार्ट खालायखो दा किसान नासिङै जे प्रसिन बर सफैबायनाय रमबि 1000 हायसिनि आरो बर फायनि একটা সম্ভাবনা दङ तिनि बर फायमानि यागुलन जों अ जागानि रेलि खालायाव
The rally comes at a time when political friction between the alliance partners is becoming more visible at the grassroots level. Pure Report, Trini Khorang.